leh. Salak pelik. Ini guys, yuk kita makan salak pelik. Jamuk aja. Aduh, mama ada. Pada nak trip bang nak pegat salak pelik apa? Ada mau lihat tuh. Oh, letun lah. Oh. Memang kah jadi spesial loh. Ya. Salak pelik. Nah, kalian cara cawa kumangan. Cara cawa salak pelik kumangan. Nampak salak ni ya. Menyana lewat Ulegli ya. Baleuli. Pala Ulim di daerah Ulegli. Nepiyo bak salak pelik. Abang penan? Tungku Haji Salak. Ya. Tungku Haji Salak ya. Sampai jalan Banda Aceh Medan. Okey, terima kasih.